эмоции, 1200 участников, признание, зрители, вся республика, самый большой призовой фонд, новые имена, фестиваль «Легенда», 30 лет на сцене. В 1992 году энтузиасты выбрали музыку, дали шанс молодым исполнителям эстрадной русской песни заявить о себе на всю республику. Теперь их имена знают все. Они покорили вершину эстрадного Олимпа. Вот уже 30 лет на сцене выступают самые талантливые начинающие исполнители, влюбленные в русскую песню. Объединенные одной мечтой, они покоряют сердца зрителей. Они задают тренды. Они создают историю. Они творят будущее. Мы верим в вас. Мы исполняем мечты и открываем новые горизонты. Сегодня Той-Хая уникальный конкурс самой долгой истории. Самый успешный конкурс среди всех музыкальных. Самый большой призовой фонд. Жюри только профессионалы. На сцене только таланты. Победитель только лучший. Добро пожаловать на празднование 30-летия главного, единственного, любимого фестиваля конкурса молодых исполнителей эстрадной русской песни «Той-Хая 2022». Вечера. Неповторимый Роман Алексеев Амор и очаровательная Наталья Волкова. Добрый вечер, дорогие зрители! Өтебен бүтүк ең болдun мейте жана хаккете. Үбүрөйдө Той-Хая 30-күнүн көрөчүлөрү. Ахияха үрдүгагыдыгар. Эгарда болдун. Главное музыкальное событие сезона, фестиваль-конкурс Той-Хая, проходит в 2022 году в 30-й раз. А значит, поздравляем всех с большой и знаменательной датой. Билет турар Той-Хая. Бу ыры фестивале эдер толорочуларга тыгый болар. Бу Той-Хаяттан саңлабыт белгин эстрадаган лыт оягынжар. Белги барык билер көрөр истер артисттер буды көстер. Белгин келинер белер культура тойгундара. Республика үтөлөк артисттера. Онон Той-Хая ыры күрә бир сүрит сыйлы сурага тыгыригер бар ытчаты көңүләһин эдер таланттары арый болар. Онон күнүгүнөчлөр бантаки әйеха сахалы ылбагай ренисте дохуястына сыгенагыгар багарабыт. Той-Хая проводится с 1992 года и является единственным фестивалем с 30-летней историей. Каждый год со всей республики съезжаются молодые, одаренные исполнители в село Орлах Мирнинского района побороться за звание победителя. Учредителями фестиваля являются акционерная компания «Алроса», публичного акционерного общества, Ассоциация переселенцев села Той-Хая, организатор фестиваля культурно-спортивный комплекс АК «Алроса». Это поистине большой и музыкальный праздник, главное событие сезона. И этот фестиваль ждут молодые и талантливые исполнители, чтобы принять участие и, конечно же, выиграть главный приз. Но помимо призов и подарков, участники получают главное – это признание и любовь вас, наши дорогие зрители. А еще море положительных эмоций, незабываемые, яркие воспоминания и уникальный опыт. Күнбәгә бирдей арылагар номинанттар, атамыттара, номинация фахайттара, бәлелерин, дипломларын топунтара, отты бүгін бирдейге республика барда күйтер кәтәһәр. Үбілейді 30 Той-Хая Гран-при оғыларғы, оны тәйбулахан жоңғы кимнәк толуқтар әндиен, оны бүгін әге әт қараққандан елі бұлғағында істияқ қыт, көрек қыт.
Слово предоставляется директору культурно-спортивного комплекса акционерной компании «Алроса» Матрёне Вячеславовне Скрябиной. Спасибо. Дорогие друзья, от имени культурно-спортивного комплекса акционерной компании «Алроса» приветствую всех сидящих в этом зале и тех, кто нас смотрит по телевизору. Нас сейчас в прямом эфире видит вся республика. За это большая благодарность телерадиокомпании «Алмазный край». Мы очень гордимся нашим фестивалем. За эти годы у него сложилась своя история, свои традиции. В него вносятся новые современные технологии. Но главной нашей целью – это давать путевку в жизнь нашим новым звездам. Сейчас они волнуются, распеваются, ждут своего выхода. Давайте пожелаем им всем удачи. Спасибо. Большая благодарность всем членам жюри, профессионалам с большой буквы, которые почти 3 месяца работали, просматривая видео конкурсантов. Это отличник культуры Республики Саха-Якутия, также член Союза мелодистов Республики Саха-Якутия, певец, продюсер, аранжировщик, директор студии звукозаписей «Табун», председатель жюри Антон Иванов. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник молодежной политики Республики певица, вокальный тренер Дарья Лаврова. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Мигнинского района, директор управления спорта, культуры и молодежной политики города Мирный Айкота Степанова. Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник культуры и профессионального образования, заведующий хорового отделения детской школы искусств города Мирный Ольга Свидерская. Саха Республикадын культурадан өтөйлер, Саха культурадан өтөйлер, оны теге эстрада государственный театрын артыга культура туйгуна Ольга Спиридонова никак ыдыстыга болду. Мы благодарим наше уважаемое жюри. И по новой традиции культурно-спортивный комплекс проводит фестиваль-конкурс в дистанционно-очном формате. В конкурсе приняли участие 130 человек из 23 улусов нашей республики. Но в финал вышли только 40 сильнейших исполнителей, 30 из которых это в категории взрослые и 10 категория дети. Выступления всех конкурсантов вы можете увидеть на официальном сайте toyhaya.ksk.ru. И совсем немного времени осталось до награждения победителей. В этом году рекордный призовой фонд составил 675 тысяч рублей. Главный приз Гран-при юных исполнителей 100 тысяч. Гран-при молодых исполнителей 200 тысяч рублей. Это стыдно. Это наградывает күнді отты көрәтшілер бүгінгі бұл оларды долғиялар мейдей бұл лақан сыйратығар табылығар таққан бәгірін, таландарын, бардарын, оқтарын, көміс қоластарынан, сақылыл бағарыларынан көрәтшілері дөндәрі ғынықытығар долғия тұралар. Ғылнада той қайы фестивалігер үңірлақ ғылжеттар бағалар, эстрады шағылға сұлыстара бұйыл бұл үңірлақ ғылжеттардан болалар той қая 2000 жылдағы Гран-при қағайына Иннокентий Васильев ләгәндей білағын болады. Оны тәкер культура туйгунна Дарья Лаврова келіп олағына бұл той қаяға 2000 сылла қабастың аптарскай үрген номинация қайқатынан әме той қайттан бәйтін айырғатын сағалауы да қысқия болды. Орынды той қай фестивалінің тәмәнжен орындығыр үңірлақ үлжүт болар, бар бәркеден білер, әдәдін әмәден сөбілән істер көрер кейбі, үрігі түрі ятчы культура туйгуна күндей болар. Келеғі мәкісті.
Ola bilgilashlar, bilgilige daha manlargı safalı takımdan sibelenkel bekkenkiye karava kören üyeler. Çakşıran'dan bu toy kaya bu yıl avtomobil türünden süslügen anılar. İlik diye duran bilgi gerçekten safalıgı belen bit, ottot ehgi belen gitti o yeri geliyor. Oda da sanki sıra külü doğutlar bilgi, ırıhıtlar bir İngrabıt, eliyaka bastıngıların utarımın oktara. Yılcetler sağlıklara sığınağı körsün kultura duyguna Дарья Лаврова. Встречайте, Дарья Лаврова. Добрый день. Битөкүн болоктон нахада долгуйдум. Онуттан I'm at love. Дендерди бере окунап бакырмын. Tears to cry and I can't
So how many times I tried to turn this love around? No matter time, you just let me down. Come on, be a man. You survive. You that kept me walking around. Tell me yesterday, did you know I've been waiting, letting you go? And you know I'm gonna love, set me free, and let me out of this misery. Show me the way to get my life again. You can handle me. I'm gonna love, can't you see? Baby, you gotta set me free. I'm gonna love, let me tell you the way you're gonna love me too, yeah. Seems like my time come now, and I've been trying to set me free and let me out of this misery. Show me the way to get my life again. You can handle me, no, no, no. Set me free and let me out of this misery. Show me the way to get my life again. You can handle me. I'm gonna love, can't you see? Baby, you gotta set me free. I'm gonna love. Мария Лаврова. Görüşük sığınağa kündey. Google, okay Google, how much does it cost to buy a baby sweetie life? Google, okay Google, how many times it could be equal to mommy smiling? Google, okay Google, how to take a perfect selfie to find that you're loving? Google, okay Google,
Jita Günday. Итеманыкем Мохтар Мирбей. Бакеха эгенха үгүс кыргыбай балайы ылгыр хамбайрылыр стеха толихин була бүгүн манып тагыстым каратык эгени жабела кырыларын сарды тиһәре анын кыдыр дагылла яхтинерин эбен бардыбыт Mattarella Mattarella check it Mattarella en hapsane bu check it elimle Mattarella en sürerlikle bu eyleme Denge Hey denge Mattarella en hapsane bu check it elimle Mattarella en sürerlikle bu eyleme Denge Hey denge Check it, check it. Kırın kömür ererek çeker canla içi gelsin irritek. Kırın kömür ererek çeker canla içi gelsin irritek. Tamamda Tamamda Dedim tamamda Tamamda Kısmatura kısmına Kısmına Kısmatura kısmına Kısmına İstiklal Nirgiye En hapsane bu ceketelimde En sürerimde bu eyleme Denge Denge Mantarla bir vücuda koluna Do Do hayal Toy Haya ününde Keneke'nin ünlü anlamında Günday. Күнді көрелер сценаға көрсің, 2 сыллағы Той Хая Гран-при қағайына Культура дойгуна легендей. Be
de tokuya küpete Ekili bol batar Gölge Bayan bayan kırı Bulmandı kıramin Kıyla sorumu Kem baran yer ayar bir de kötü etkiyer horor bataranlar horor Türkiye'den horor tohtanlar hororluk karagat estirinde munkurayın barar. Onun da bu ustadıgar min rüyada kayıp uçutalım bilgin dağına kendinde kurutun kepsetebet söbelebet akınırlar diğer kadilik seviterini en rüya bu tek bollakına canlar sarkeler istençiler gerekseter ki bolanın sıcağından olu bedelen yasağın tokarı ıldırım ustadıgaren norutu indigar ongo indigar tölemmet yeskireceğinden ol kudduk kurutun sanığınca bolun diyen eden turarda hütte ulu mudraytırlar dibin bana büyükün var belki sahabat sirger var diyor toleratçılara attarıttan ayakta gündüger açıldüger okulun uğrabın kabulden bugün Miha Aymalkan tebeber kurus bu köhürlü oluqtafturun çuanını köppetek neylegi mereri ekber karakbar omuram kırahdı. Wan nasatibın begi tövdeke masbıtın indiger bu köhürlü jolun uçattıra senlere oğullara bilgin emiye bu ortoduğu barağın doyduga öbügelerin bu doyduların attırın attatan ara senkere kıhtaqtık, tamnaqtık, kökümnaqtık, indiki köngəncanlar. Orta bittestire büyükün min kem tutta etebin omuk butun atın ar sarka at tappıt Aleksandr Ivanov begi ulu tustupput
вайдатор байбыту бастыр кебит болар. Бүгін жолым сәргем үйне көрата әйгендігітігер саңа гөне өліксан ден аттақ үрені ис сүректен толырын арбын көңілден. Чуына түрбігін жолы ұлтақтығын санамын. Ис сүректен. Sen ayrılan gelmedim İlliki gekkere sılcarı Ödügen gestiğin dolarım Uçurum utuğun salgayı Diyen uyanlık siritten Taptallak toy hayanır tütten Görün yıllada hayatın Ötüksel ayın kaçıp çalın Oğlum sormagın mıydın Olçumancık çalda taksiri Kanlıkta doktor küs suğa Var bıdın oğlum doksun mu Oğlum sormagın mıydın Olçumancık çalda taksiri Kanlıkta doktor küs suğa Var bıdın oğlum Doksorsunlar hvalanı Arağan yoğulay bul çuttu Çuadabın canlar bon sanangın Kirere küs kutullan Süretbek onları doğradın Kıyıga ilbider sanan Çolkan bıkbastar bılçının Çalgan keriyede en büyük Çalkay tustuğun kereksen Anbay bu engsiller uydan Behlevan geladı hingeren Tülde tüllenir güyen Çalkay tustuğun kereksen Anbay bu engsiller uydan Behlevan geladı hingeren Tülde tüllenir güyen Olçumancık çalga taksiri Kandırda doktor küs var Var bütün oğlum doksunlu Oğlum sorulagın mıydın Olçumancık çalga taksiri Kandırda doktor küs var Var bütün oğlum doksunlu Çalkay tustuğun gereksen Andoy tu engsiller uydan Behlevan diyeladı hingeren Tülge tüllenir giyen Çalkay tustuğun gereksen Andoy tu engsiller uydan Behlevan diyeladı hingeren Tülge tüllenir giyen Келдік арашылар, бүгін әйге бұл сыйынаға 10-чы немер көріп бұд. Әйгені
ылбағар yıllarından, сақылы yıllık kras kolastардан ағардали білген bir тақсықтара, өрсіркеуі талардақ өтчаттара. Бұйылта пепидің күрдік икес түгілін оғыларға оңылыққан жоға ден аранылан ұйтылдар өресбілекке сүрпе үйсі ұлыстарыттан бұғанна ұғып қоту, кейін, бүлі, бөліқ, оны тәге чуға сәткен дәрелектір ұлыстарыме күттігі ұйылдыларынан ұдыс қабылдар бәрінің әге bir тақтар оғыну өйін көттен білге тәриячілер, ұйдачылар әрінәбін. Одықтау! Сынаға көрсік әйгедей әғардалин Марта Чирикова, Сунтар Улуға. Көрсек. Марта Чирикова. Сынаға бейдей ойынытын күттір Алена Романова. Сыртық соғыс тауып талайым, мақтаналы
Сынаға жопузге қораттан кыттар Саяна Неустроева. Мы с тобой
Ирах Топпо Болгилуттан. Ненгамдантан кыттар Линда Захарова. Лауреат первой степени Линда Захарова. На сцене участница из далекого Аймекёнского улуса Зинаида Сивцева.
Встречайте участниц из города Якутска. Трио «Провойс». Для вас поет Аман Винокуров. Öyle bugün giderdim
Derdani beyalar Yürü geçer ustadu Büyük gönülden o Dünya Dönüp orman sıvar Seni seni gelmez Seni ciddi yürü Ага, Винокуров, Чурапчинский улус. Встречайте представителей из Хангаласского улуса. Для вас поет Роман Николаев. Quer ver que estéril
Gürbağız gereği sağladı Göktürk'ün gereği sağladı Köyle güne çeliyene En korkun koca doktor koy Yergenler bir yere gel çeliyene Dünyaya yoluna doktor koy Dünyaya yoluna doktor koy Taskaya tutmayar gündüm Keydokun suybada hunan Gönüktür güsteni göbüyen Gürbedas gömeyin umunan Gürbedas gömeyin umunan Elyene bakıman unare Elyene deccada günahları En vakta vastarı nurare Tokunları tastere günahları Tokunları tastere günahları Bittirgin kınakta kapını Kılıkka uyanır erdi Onun kuluna kapınan Onun kuluna erdi Onun kuluna erdi Onun kuluna erdi Роман Николаев Кангаласский УЗ. Встречайте участницу из города Якутска, Ядреева Анжелика. Birge durdu bu çiçeklerden Irak sor kayda Irak sayın gün udari unari mağa İki sana iki kola solok iki dina Ono migin doranginen dar gemili de Keleri barar günden Gergete sok kerimseler iki sana Sor kayda kisteren istin etitiler Birge durdu bu çiçeklerden Irak sor kayda Irak sayın gün udari unari mağa İki sana iki kola solok iki dina Ono migin doranginen dar gemili de Keleri barar her günden Gergete sok kelimseler iki sana Sor kayda kistelen istin etitiler Анжелина Ядреева, город Якутск.
студент Нюрбы Дора Бурнашова. Дора Бурнашова. Нюрба. Сынаға қағалы сұлығыттан көттар Петр Пестелев.
yarıma konu kerüstü Eylül'da çok olun yerinde onları eyhamına Baksam neye hep uyarma Çok dökülen üstte asbika Bir o korengen sümme beyde Uyarma konemin göçtüğü Yıldır Birisi'nin Beytem bir kılandağı çattar etikorduk üvüleyder bestebeli kirgetenler. Sığdağa körsün Mirney rayona, Sayına Savinova. Sayıda Savinova.
Сырага Меге Хангалысы Лугуттан Кыттар Николай Васильев. Bilemin bu alaka elbette onlara tuzakın sirdigi kırıcığı elli siridagi taptalı eyeni minalahu Николай Васильев, Мега Хангалысы Луга. Сидилер bağlıyor. Sırama körsük, Mega Hanalısı Lug'a sığmak derlege Anna Borisova.
Борисова. Внимание, на сцене самый юный участник фестиваля. Денис Сергеев, 11 лет, Хангаласский улус. Песня из репертуара «Тодо Кутуньо». Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano. Voglio aspettare gli spaghetti al dente e panettone come presidente, colorare sempre nelle stelle canale sopra le finestre. Voglio aspettare quando artisti che non fa bene che si manifesti con le canzoni, con le cure, senza me da sole. Voglio stare buongiorno Maria, alle che viene di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che sa anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare con sole piano piano, lasciatemi cantare perché sono fiero, sono un italiano vero. Voglio aspettare gli spaghetti al dente e panettone come presidente, consolare sempre nelle maestre, canale sopra la finestra. Voglio aspettare quando artisti con troppo bene che si manifesti con le canzoni, con l'amore, con il cuore, senza me da sole. Voglio aspettare buongiorno Maria, alle che viene malinconia, buongiorno Dio, lo sai che sa anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare con sole piano piano, lasciatemi cantare perché sono fiero, sono italiano, un italiano vero. La 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 la, la 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 la, la 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 la, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare con sole piano piano, lasciatemi cantare, sono fiero, sono italiano, un italiano vero. Денис Сергеев, Хангалас Встречайте представительницу из Верхневилюйского улуса. Для вас поет Жанна Иванова. Buradan bici, unarsız gelir, siyede bici, siyede
Жанна Иванова, Верхневилюйский улус. Встречайте участницу из города Вилюйска. Для вас поет Светлана Алексеева. Bir gün yıldırdım, bu ne
Алексеева, город Вигюнск. Для вас поет участница из Чурапчинского улуса Собакина Аэлита. Күн oldu. Күн күнге айылғам кәқтіме. Тоңы сері табылар бар болу сүраққар. Сүраққар. Аэлита Собакина, Чурапчинский улус. Для вас поет Айсен Аргунов, город Мирный.
Estim bularım kadımı tüyebe Navin zılatinin anayı pıttal olur Kuttanabi nerike Taptabi Айсен Аргунов, город Мирный. Встречайте участницу из Намского Улуса Нина Христофорова. Kalmaz kum kalmaz
Нина Христофорова. Сынаға Мириней районунан кыттар Альбина Петрова. Альбина Петрова, Лилидей. Сынаға кыз амма улуғыттан кыттатчы Анастасия Черноградская. Yürü, yürü, yürü,
Сынаға мәңі қағалас ұлығыттан, мая дәхілегеттен күттар Надежда Осипова. Сынаға Нюрба района Вероника Иванова.
kudada Üründür geride bu alan süreli bana sıva sıva Yılları doğru yılları süreli dokuda Yılları doğru yılları süreli dokuda Ананумата Вероника Иванова. Сценаға көрсек, Орта Қалама районы. Анатолий Гуляев. Yürünkün sağda iyesi yürüdüge Yürüdüren olakta ayıkan yolu var Yürüdüren yürüdüge Erkenden ergeye illeye Angısta aretin damaysa Yürünkün annegar Анатолий Гуляев. Орта Қалама. Сценаға көрсек, Джокускай қораттан күттір күттатчы Василика Васильева.
넌전 아려 살짝 앉아 이젠 쥐잖아 귀찮아 매일 목에 어져 밥은 제자 baby 다 그 옆에 보고 싶어 잘 부질없어 You got like 이게 나만 너무 love story 어떤 설은 너부터 내리도 내 미래를 모르는 소리 어느새 나는 bitch 나는 solo bitch 나는 solo I'm solo love I'm solo love Used to be alone, used to be the god Sitting in the fields, sitting in my throne 어떤 소리도 못 들리도 내 빛을 모르는 소리 어느새 나는 bitch 나는 solo Bitch 나는 solo I'm going solo love I'm going solo love Василика Васильева. Джобинский город. Встречайте представительницу из Нюрбинского района. Для вас поет Саина Горохова. Встречайте еще раз на сцене Саина Горохова, Нюрбинский район. 그때 위기 그때 스쳐 나주 해리 빛비는 밤팀 개나라 중두개 그를 알았던 중투나 스포나스타 어이가 뭐도 별을 가르쳤다
руководитель Ульяна Егорова. Ансамбль Доргон, Сунтарский улус, руководитель Ульяна Егорова. Встречайте участницу из Усть-Алданского района. Для вас поет Евдокия Фомина. Minberur,
Фомина, Усть-Алданский